Nyuma y'uko hari ubwato bw'abanyekongo bwakoreye impanuka mu kiyaga cya Kivu, ingabo z'u Rwanda zihutiye gutabara. Ubwo bwato bwari bwikoreye abantu benshi cyane, bwarohamye mu mazi y'ikiyaga cya Kivu mu burasirazuba bwa Kongo kuri uyu wa kane, biviramo urupfu rw'abantu nibura nka 50. Nk'uko abatangabuhamya babivuze, ubwato bwari buvuye i Minova bujya i Goma, bwibiye bugeze hafi y'icyambu cya Kituku. Nubwo abantu 10 barokotse bakajyanwa kwa muganga, abandi benshi ntibaraboneka. Imirimo yo gushakisha irakomeje, ariko umubare nyawo w'abari mu bwato n'abapfuye nturamenyekana. Abayobozi baho bavuga ko impanuka yatewe no kwikoreza ubwato abantu benshi, kuko bwari butwaye abantu benshi bagera ku 100, nyamara bwari bufite ubushobozi bwo gutwara 30 gusa. Iki kibazo gikomeza kugaragara muri ako karere kubera kutubahiriza amategeko y'ubwikorezi bwo mu mazi. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Wote